Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hakasin ke balai kum si benta ban kersan bat ban ai ke ketika mon ke ketika diang ya ki long yeng ke snong mau ngap pelun ki bala ma jing bat sakta nakadau jong ke jingwa dan shop ujing pang COVID-19 keseng samla mau ngap kala tresita banwa di kidat klinti ban yo alat ban no senyang se ki long yeng ki badan kam kerke ya ki la jerap khamtam ki marbam hagani ke kenti keseng kala yo alat ban sami ki marbam se ki nrep ho tli ki long yeng jong ke mau ngap pelun Bat yakani jingsa marbam lale haka pratrek mentau nailar arajar arpo. Hakani kesngi la sakhilang dau presiden jong seng samla maungam uba weldi bon filson ubala penparu ya kejingsongo ya kibriu ki balai dan bentalang ban no senyang yakini ki marbam sekini ki longyeng ki badong. Kaji puji ban no senyang kat bangila lai jong ibor lanengin wat kilat kunti pangan le kene kam. Jadi ramding ni rang basnong do aimen sim kamtame bola Persian ini nginum yuk kena kelak. Dengan aku beli kerpange di Asia idon ini berteristom dekat lambut udon nasional kaki ban jit ya kalau kilong yeng tu kisiapan bangin le ini kam. Jadi dapat kejingkiman kamtame ya kisia ki kilong yeng tu loi ban kedeng ini jing ai supaya jingi. Garet dari jing ai bahe ditang ini sai dak tu kejingi pi bangin ya snok tilang hapdeng kene kajinya kendu jinge lakadai la ying kisem joki bayangir kunju deng ni kajinya kendu ini ka pam jing pang coronavirus dengi kemen pat bangi idon kinong yarap jingi dah ka face ka beningkong la kloi banwan banno senyang ingi daka Ram Krishna Mission ilayo banjit long ying katu kene tli na khotcha te sepo ying dorbar mu kasiyeng pengin sam ka face 1 pat Ram Krishna Mission plano senyang met pemensia terhadir nak ofis baar idon ya we samlarang ba kalau senyang ini u George Sun kunjung ba je lingdo MLA barem kloi ban no senyang ba ni hak ofis tu bat kunjuru akta sini lai no senyang lang dai samla Eugene Sun lingdo kunjung u MLA jungi ba SK Sun bersama dia ban ai jadi kimar ba wai dai ban pendak ayun sem sia ban ai sibun ba ina bilang di akat bagi kot kabur amte mo ngil sai na ka kon sama isep ba nin tel sama ngumdan nilai sistem berwat kilat inti ban yo ban ai kecil dong yin sem